Gabon, hilala biziko misioa dako, eta oinetik ikusi da azken aldixan sartu dela espezie arraroa. Eta hemen dako, esplikatzen dauen bideoa. Orain dela mende asko, Arantzasuko baserri batean, historiako lehen apustu egin zuten bi baserritarrek. Arrotasunak eta osabalkeriak bertan dituzte sustraiak erroturik. Apustuenen ondorioz, espezie berri bat sortu zen Euskal Herrian. Mamuteria osabalius edo kolokialki esan da fantasmak. Urte eta zehar, ugaltzen joan dira arazo larri bihurtu diren arte. Hauekin akabatu beharra dago. Bueno, oin bakito zein, lanera. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Lan ona mutilak, gaurkoz bukatu du, bixar jarraituko. Ni bixar, zin jo, ni manikuriakot, gero zinera fan bihot, gero Jimmyan izena emun bihot, eta gabez barakaldo noia, juergan, jonanekin tio, zin jo. Ei, mutiga, ze fantasma, ze flipao jak. Hola, Bilo. Chavales, venga, jo. Vengo pai, vengo Something strange